By mutual agreement between all BRICS member states, President Putin will not be attending the summit. Umengameli weRussia uVladimir Putin akaphumeleli ukuza embizweni yamazwe weBRICS eyokubanjelwa eSentini ngenyanga ezako kutsho iofisi kaMengameli. Ngamuzwa ukuthi itemperature njengoba ngimthinta ebusweni ayisafani nalengizwa esiswini usiyabanda esiswini. Should we adjourn for a few minutes or will you continue? Namhlanje kube lilanga elibudisi kofakazi wombuso uZandile Khumalo ecaleni lokubulawa kaSomapala weOrlando Pirates uSenzo Meyiwa. We are proud about it and we hope that we get embraced and get visited by as many fans. Abahleli bephaliswano lebhigiri yephasi ehlangothini labodade eNew Zealand bathi konke sekujameni ngefanelo njengoba nalithoma nje kusasa iphaliswaneli. Zihlanganiswe siqhema seNdaba zesiNdebele ku SABC 1 ziza kuwe zisachisa ukusuka eAuckland Park Lochani. Umengameli weRussia uVladimir Putin angeke aphumelele ukufika embizweni yamazwe weBRICS eyokubanjelwa eSentini ngenyanga ezako. Ofisi likaMengameli iveze lokhu estatementini namhlanje bona uPutin uyokujanyelwa ngungqongqoshe wezangaphandle eRussia uSergey Lavrov. Lokhu kuza ngemva kokuthi ikhotho yezobulelesi yamazwe ngamazwe ikhuphe umlayo ukuthi abotshwe uPutin nakeze lapha eSouth Africa. Umengameli weRussia uVladimir Putin angeke akhambele umhlangano weBRICS oyokubanjelwa ekhethwapha ngenyanga kaRhoboyi. Estatementini esikhutshwe iofisi kaMengameli namhlanje iofisi le ithi kube nesivumelwano sibakhona phakathi kwamazwe la bona ilizwe leRussia lijanyelwe ngungqongqoshe wendaba zangaphandle uSergey Lavrov emhlanganweni lo. Lokhu kuza ngemva kobana ikhotho yezobulelesi yamazwe ngamazwe iICC yakhupha incwadi yokuthi kubotshwe uPutin. Kanti bekuqala ukuthi iSouth Africa kube ngiyimbophako nange angalibeka ekhethwapha bese imnikele ikhotho yezobulelesi yamazwe ngamazwe. Estatementini esifitshane esikhutshweko umengameli uCyril Ramaphosa uqinisekise bona iSouth Africa ikulungele ukusingatha umhlangano wamazwe weBRICS wehlanda le-15. Lo mhlangano wokuthoma weBRICS oyokubanjelwa ebantwini soloko kwehla ingogwana yeCovid-19. The summit will be attended by the leaders of Brazil, China, India, and South Africa. By mutual agreement between all BRICS member states, President Putin will not be attending the summit. Umholi we-DA uJohn Steenhuisen usamukele isiqunto esimenyezele i-ofisi kaMengameli. The Democratic Alliance firmly believes that no one, regardless of their position, should be above the law. Our commitment to the principles of justice, accountability, and adherence to international treaties has won the day against the ANC and their Russian ally. South Africa's reputation on the international stage and its commitment to upholding the rule of law were at stake in this matter. Ihlangano ye-DA ithi iyaraga necala layo eliyokulalela ekhotho ephakeme kuyiGauteng ngelesihlanu lokufuna isiqiniseko somthetho ngembopho zemphathimandla ngaphasi komthetho wamazwe ngamazwe. I-DA yafaka isibawo esikatelela ilizwe elibona libopha umengameli weRussia uVladimir Putin nakangeze ekhethwapha. Ufakazi wombuso ecaleni lokubulawa kwakaSenzo Meyiwa uZandile Khumalo uragele phambili namhlanje ngokwethula ufakazi ekhotho ephakeme kwePitori. uKhumalo ngudadwa walentombi yalokho kaMeyiwa umvumi uKelly Khumalo uhlangana nabantu ekhabe bangendlini ngelanga ekwabulawa ngalo uMeyiwa eFort Loras ePumalanga eJohannesburg ngomnyaka ka2014. uZandile Khumalo uhlathululela ikhotho bona kwenzekani nabagijimela esibhedlela ngemva kokudunyuzwa kwakaMeyiwa. uKhumalo uthome walila nakahlathulula ukwenzekako. Batsho kwathoma kwehla amazinga okutshisa emzimbeni kaMeyiwa nabafika esibhedlela. Kuthe ngemva kwalapho uadvocate George Baloyi wabawa ukuthi kujame kancane ukulalela kwecala ngombana uKhumalo solo akathuli uyalila. Kubeka ngimthinta ebusweni ngithi senzo hlala nathi ungayindawo sesiyafika esibhedlela and then kuthema kusenjalo ngamphakamisa iskipa ngambamba la ngaphansi esiswini ngamuzwa ukuthi itemperature njengoba ngimthinta ebusweni ayisafani nalengizwa esiswini usiyabanda esiswini. Should we adjourn for a few minutes or will you continue?
Is it good, please, may we just take a shot for about 5 minutes. Ngemva kwemzuzwana krakele phambili ukulalela kwecala uKhumalo wathi bathi nabafika esibhedlela khange bavunyelwe bona bangene nomeyiwe kumbeni yokulatshwa kodwa unina wavunyelwa batsho bezwa ngesililo ukuthi kubhalile kumeyiwa afike kuthina kodwa waqala wakhala ngale and then ilasibone khona ukuthi izinto azihambi kahle and then mayisefika kuthina uma washo ukuthi bamtshelile ukuthi usenza kasekho batsho ngemva kwesikhatshana kwafika umkameyiwa uMandisa wafika esibhedlela nabadlali beOrlando Pirates kunye nabangani bakhe batsho bafika babethu ukhela uKhumalo akhange babuze litho kuye then kwase kufika abafana laba abadlala ibhola beOrlando Pirates base befika noMandisa lapho bekunabangani futhi abanye bakaMandisa and then mabefika lapha phakathi bangena bavele badonsa ukheli ngeinwele bamshaya uMalo uthi akhange balale kwabo eFoslorus lapho kwenzeka isehlakalo sokudunyuzwa kwakameyiwa ke izinto ezimbalwa endlini especially for abantwana uthingo noChristian zathatha into zabo zokugqoka zokugeza ukuze sikwazi ukuhamba ukuthi siyolala kakheli eMarberton icala lisaraga kubonakala kuba nobungcono kubathengi ukukhuphuka kwentengo zokudla nepahla kubangele ukuthi kwehle izinga lokusetshenziswa kakhulu kwemali kusuke ku6.3 yamaphesenti kwehla ku5.4 yamaphesenti ibulungelo mali elikhulu leSouth Africa kungenzeka lingayikhuphuli imali inzalo yemali ebolekisa imbhanka unobangela ukwehla kwentengo juguluko lezi kukudla nenselo ezinganatshwala kunye nentengo yezindlu intengo juguluko yokudla ehle nge11.1% isuka ku12% kumkhayili ngonobangela ukubiza kakhulu kwamafutha nokhunye intengo yemirogo entolo ngiyo ekhuphukileko inyanga le kwaba zinselo ezinechukela kunye nempuphu zemidoko imbatsha nokudla kwebreakfast. The interesting dynamic this time around is that fuel inflation has fallen into deflation. So it's now negative 8.3%. So once again, those positive base effects coming in. But we also remember that in June, we did have a price cut to both diesel and petrol prices. Kwentengo chukuluko kukatelela ikomiti elawula imigomo yezemali zembhanka ukuthi ingangeza imali nzalo. Lokho kuzakwenza ukuthi bakhokhe umoya mbijana abacwile enkoleteni. If he does do something, it's probably going to be very, very small, marginal at 25 basis points. But all indications should be that there's a pause for now and watch the changes and dynamics in the market. Kusasa ngemva kwamadina lindeleke ukuthi ibulungelo mali elikhulu leSouth Africa limemezela isiqundo samakonyana wemali ezibolekiswa zembhanka. Ikhampani ephakela igezi Eskom ithi isebenzisana noNgqongqoshe wegezi ukuvikela amandla wegezi ekhethwa pha. uEskom bekabambe umhlangano nababelani abahlukahlukeneko ngomnqopho wokuveza imizamo yokuvikela nokuqinisa amandla wegezi. uEskom uthi mphathi mandla ziragela phambili nokulungiselela nanyana yini engenzeka kunye nengozi ezihlotshaniswa namandla wegezi entetshini ezima-29 elizweni leli. Kodwana ithi amathuba ukuthi Eskom iwebhu mancane. We are not foreseeing a major problem there, and we are doing a lot of work in the background, as Monique has said, looking at synchronous condensers. uEskom uhlathulule ihlelo lakhe lokuqindeliswa kogezi kanti lokho kuvuse imibuzo eminingi nokuthonyeka ngonobangela wokubogaboga kwehlelo legezi. Nanyana kunjalo imphathimandla ze-Eskom zithi ukubekwa kwamahlelo wokuqindelisa kogezi la kukhambisana nomthetho wegezi i-Electricity Regulation Act 4 of 2006. We are very, very comfortable that those actions are taking place and the risk of blackout or a grid collapse because of those is absolutely minimized. Ukuwa kwe-Eskom kungaba nomthelelo omumbi emnothweni wenarha le ovele ubogaboga. Kanti izazi zithi kungathatha amalanga ali-14 ukubuyisela ilizwe lemkhanyweni nange kungaqima qitsho.
Umkhandlu wamandla uthi ivikeleko legezi kufanele libekelelwe phambili. Nanyana kunjalo uzwakalise ukuthemba ihlelo legezi. We have full confidence in the system operator. I think that there are excellent skills and people and they're doing incredibly good work. Abathengi bayeliliswa ukuthi baragele phambili lokusebenzisa igezi ngendlela efaneleko. Kanti uEskom uthi uzokuragela phambili nokufundisa abantu ngokuthi amandla wegezi elizweli asebenza njani. Umengameli uCyril Ramaphosa utlikitle ngokusemthethweni ilimi lokukhuluma ngezandla leSouth Africa njengelisemthethweni emnyanyeni obanjelwe eUnion Buildings ePitori malanga namanje. Lokhu kulandela ukuphasiswa kokukitshelelwa kwendinyana yomthethosisekelo section 6 yiParliament ekuthomeni kukaMkhayili ukuthi ilimi lokukhuluma ngezandla leSouth Africa nalo libe lilimi elisemthethweni elizweni elimi. Umbiko siuhlanganiselwe nguComfort Masombuka. Istatement ese-ofisini likaMengameli siveza ukuthi ilimi lokukhuluma ngezandla leSouth Africa, iSouth African Sign Language, ilimi lendabuko elinesakheko salo esizijameleko sokulikhuluma nendlela yalo yokuhlathulula amagama. Umthetho omutsha lo kubingwe ngawo ukuthuthukisa ukwamukelwa nokujayelwa kwelimeli khona kuzokuqinisekiswa amalungelo abantu abangakhona ukukhuluma nabangezwaka endlebeni ekuyinto ezokwenza bona nabo bakhona ukubandakanya entweni eziningi begodwa kuqedwe nomhoko kubandlululwa kwabo. Umengameli uCyril Ramaphosa uthi lokhu kuzokuletha nesisombululo emrarweni okufumana amathuba aneleko kwabasebenzisi belimeli. It will resolve issues of access to education, economic and other social opportunities, as well as public participation. People with hearing impairments will be able to access more services in our country. They will be able to have public information and a host of other opportunities. Abasebenzisi belimeli elizweni elizombelele bathokoza baqedi. Both those who are deaf and those who are able should be able to communicate. There is no need to isolate or to be isolated from society. ISouth Africa lizwe lesine elizwekazini leAfrika ukwenza ilimi lokukhuluma ngezandla ukuthi libe semthethweni. Amanye amazwe amavulandlela walokhu iKenya, iZimbabwe neUganda. Sini lethu leFacebook sibuzile bona uthini umbono wakho ngokuklikitla ngokusemthethweni umthetho ovumela ilimi lezandla njengelimi le-12 elisemthethweni eSouth Africa pha. Nakumbono wakho yalandela mngeni. Yabona abantu lawa bakhuluma ngesign language lawa naba bafana nathi sikhuluma iSpedi, iNdebele, iSwati nabo ilanguage yabo. Awu ngiyafisa ukuyazi sign language nami ngikhona ukubacocisa nje kwaphela ngoba sikhona lokhu kuphela. Siyamthokoza umengameli lokuthuthukisa wonke amalimi eSouth Africa. Washaka sifuza kwabekade kwaedwa kulezo zinye ilimi ngoba nalolu ulimi olubalekile bathathu ngokusemthethweni nabo bayiphathi yelizwe laseSouth Africa msasazi mabafakwe ezincwadini nasema-ofisini bakhona bayabereka abantu abo khona manje khona abona kufanele ayethule ibe semthethweni awumoshile isikhathi uvele liyasebenza nje zonke indawo nasenkantolo nakuphi liyasebenza mbona mina kuyinto enhle ngoba nabo laba abalisebenzisayo bakwazi ukuthi bemukeleke kuhle impela kubo ukuthi ke laba bakhuluma ngezandla nabo kube khona into esayindwe phansi nekhombisayo ukuthi ke banikiwe ilungelo labo abancishiwe ngabe kudala kwendeka kodwa ke sibuka ukuthi na ukuze kwendeka nakhona ekugcineni sekwendekile Umbono ngeumbukeli SABC ukuziphindelela ngombono wombukeli. Nasibuya entolo.
thina lesihlala nzima lesisebenzisa igesi ngendlela lengekho emthethweni nathi asifakele sibe nemakhaya nathi yabona sokhona ukuthi sihambe soyithenga leyo gesi. Umasipalata we-Chief Albert Luthuli uthi abantu abavezane ukuthi bobani abazihlanganisele igezi bazokulitshalela. Usibusiso Shabangu wenkomazi eMpumalanga owaba indaba ekhulunywako lokho nakaza ukukhiqiza igasi wadidiyela nembaseli ngenzibi usalindele ukulibona liphumelele ibhudango lakhe lokukhiqiza imbaseli ezingeni eliphezulu bekaqatshe nabantu abatsha. Umasipalata uthembise ukumsiza ngokuzihlolisela isizo lezemali lokuthola ilayisensi yokukhiqiza imbaseli. Akwaziwa kuhle bona lizokuphumelela namkhanjani naye ibhudango likaShabangu lokukhulisa ibhizinisi yegasi nembaseli. Eminyakeni emihlanu edlulile kwathoma ibhizinisi yokukhiqiza igasi nembaseli ukusiza umphakathi ahlala kiwodo semhlweni. Njengoba na intengo yembaseli ikhuphuka qobe nje, abaningi emphakathini wangikhabo bathi imbaseli zakhe nokho ziyathengeka. Kodwa nanyana kunjalo ibhizinisi yakhe eyayindlondlobala yajanyiswa ngesikhatshana njengonobangela wentshijilo zezemali nokhunye. Different organizations has been visiting, coming and making promises, but since that promises haven't yet come. Imphathi mandla zezibhoduluko singongoyile ngentuthu ekhitshwa zimbaseli lezi zathi batsho isilaphaza ibhoduluko kanti nazo sithembisa bona zizomsiza ngokulandela imigomo yezibhoduluko ukuriyada kokuphumeleliswa kwenithembiso ezikuzipha amandla nakho. Umasipalata wenkomazi uthembise bona uzomsiza ngayo yonke indlela ekhona kodwa nanyana kunjalo uShabangu uthi batsho umasipalata lo ufuna asebenzisane nomunye umuntu. So now on when I come in showcase, I got my own exposure. They started to say there is another person who's doing the very same thing who can advise. But out of a sudden, they started to change again. Why don't you do a joint venture? Umasipalata ukuphayile kushiwo nguShabangu. What we found out as a municipality was that where he was operating was not safe for the communities and also for his family and himself. So we requested him to relocate and get a site. Kanti bekufike lapha uShabangu nemphathi mandla babona ngelihlo linye ibhizinisi kaShabangu sekulibhudango kwaphela. Imeyara kamasipalata we-Chief Albert Luthuli uDaniel Nkosi ubawe izakhamuzi zeCarolina neBed Plus eMpumalanga ukuthi zisebenzise ithuba lokubika izenzo zokuzihlanganisela igezi ngokungemthetho. Ithuba lizokuba khona bekube kungeveke yokuthoma kaRhoboyi nonyaka. Izakhamuzi zibawe bona zivele ngaphambili zibike nakunemizi eziyaziko ezihlanganisela igezi ngokungemthetho. Ukuzihlanganisela igezi ngokungemthetho kuthwesa umasipalata ubudise ekuphakeleni igezi. Izakhamuzi zeCarolina neBed Plus zinikele ithuba lokubika umkhombilo. Bekube nje bangaphezulu kwama-40 abantu abalisebenzisileyo ithubeli. Ngemva kokuqindeliswa kwegezi, umasipalata ukateleleka bona atiki igezi emphakathini. Kodwa umasipalata ulila ngobudisa buthwesa ukuzihlanganisela igezi ngokungemthetho. Umkhandlu sesathatha isinqumo sokuthi asibanikethe shwele laba thola igezi ngalokungekho emthethweni. Lokho kubangela ukuthi sine program lesifuna ukuthi siyimplemente sihambise la supply khona igezi la isilobela nase emanzana. Manje ke sibonile ukuthi baningi bantu labangaveli ngaphambi kodwa bayithola le gezi. Izakhamuzi zilithabela igadangweli. Lokho kuzosisiza kakhulu ekutheni ukuthi manje njengoba sihlala sinenkinga yokuthi manje igesi yethu iyawa njalo kulelwadi especially lesimekilo. Into kahle kahle vele befuna yenze ukuthi ngiko lokuthi ufuna ukuthi kuyiwe kamasipala kukhulunyiswane nomasipala nathi thina lesihlala nzima lesisebenzisa igezi ngendlela lengekho emthethweni nathi asifakele sibe nemakhaya nathi yabona sokhona ukuthi sihambe soyithenga leyo gesi. Umasipalata lo uthi akayikweledi ngitsho nepeni Eskom. Yeke uthi ihlelweli ubinge ngalo ukuthi kuhlale kunjalo. Izakhamuzi ezingazokubika igezi ehlanganiswe ngokungemthetho ngaleli thuba eziphiwe lona zizokucinyelwa. Begodwa kuzakufanele bona zibhadele imali yokuhlanganiselwa ngobutsha igezi ngaphambi kokuthi ikhanyiswe godu.
umphako uzabe ungadliwa mntwana ukuthoma kusasa eAustralia neNew Zealand njengoba naku kuthoma ibhigiri yephasi yebhola erarhwako yabomma. iNew Zealand iyokuvula iphaliswano leli nayibambana neNorway eAuckland nge-hour lethoba ekuseni. Imphathiswa zezokuthindana kuFIFA zithi amalungiselelo sekasendimeni efaneleko. Ukulandela indaba le sikhulumisana nomhloli wezemidlalo etafuleni yesiNdebele yendaba uMabhande. Chikwana siyakwamukela endabeni zesiNdebele namhlanje godi. Thokoza Cedrica, sithokoze nombukeli osekhaya. Ahake, Chikwana lifikile elingaliko. Abalandeli bebhola bangalindela ini kokuthoma? Ukhumbula ukuthi imphathimandla ziqinisekisile ukuthi zilindele ukuthi 2 billion yabantu ephasini zombelele ukuthi kube nababukela kwemakhaya, kube nabeza bunqopha, bese kube nawe abanye abathengisako njalo njalo, lokho kuzokusikamamisa namkha ukujamisa umnotho uqine. Abangakwazi ukukhumbula ukuthi imqheme zi32. Phezulu kwenqhema lezi ezokudlala iWorld Cup. Uzakhumbula ukuthi kufanele ukuthi izikhambe ngengaba 32, 16, 8 bese ke ziya kuma semi-final, kuma quarter final na kuma semi-final kusale mbili iza kuthumba. Kanti ke nawungathi uyaqala ngizo zonke inqhemezi kusasa kuyokuthoma iNew Zealand ngoba ingibo abo somnyanya ithoma neNorway. iNorway ehlale ikhona, uzakhumbula ukuthi isolo yagcina ngo2000 ngo1995 iNorway beyigcina lapha ke ukudlala lapha beyithoma kuhle ukudlala emidlalweni lapha ke yephaliswano leli. Banyana ibonakala inentshijilo eziningi, angekhe iphazamise emidlalweni lo? Ukuphazamiseka khona ngeke iphazamiseke. Ngokuthoma intshijilo lezi zithome ngesikhathi iBanyana idlala umdlalo omngane neBotswana. Kutholakala ukuthi i-technical team inentshijilo zayo iyodwa. Manje ke abadlali beBanyana ukhumbula ukuthi beza lapha voluntarily, ayabakatlikitlwa ngaphasi kweBanyana noma ngaphasi kweSAFA. Kuhle abadlali ba-owner noma baphethwe zinqhema zabo ezisehlangothini nabaya lapha kuBanyana baya nje khethwa lapho nalapho. Khumbuleke ukuthi iBanyana angekho iphazamiseke, iyadlala ngeweekend namkha ngempela sonto esiyakiyo le. Ukudlala kuleli phaliswano yagcina ngo2019 ibethwa iChina, ibethwa iChina, ibetha iGermany, zinqhema ezibudisi lezo neAmerica. Siyakuthokoza Chikwana ngecuzululo lakho. Sizibeka lapha namhlanje indaba ukhona ubujamo bezulu nobusayi Mathebula nisale nomusa.